Pamirsa sejeroning usaha nambakin pengelalahan varian Omikron, tabanan gelintangin Satgas Penanganan COVID-19 sampun ngawit mepari dap-dap. Kepala Dinas Kesehatan Tabanan, Dr. Nyoman Susila Mausang, paiketan dani sampun nyagayang skema antisipasi untuk nampenin kuentenan virus varian anyar inucap. Sile tunggil sane kautsahayang inggih punika samian petugas kesehatan ring suang-suang pelayanan kesehatan kauduhang nureksain krama sane rauh rikalaning metambe. Lianan punika ring kala sane jagi rauh sekretaris daerah Taler pacang laksanayang rapat kesarengin Forkopimda ngenenin indik usaha nampenin pengerau varian anyar puniki. Dani Mausang sampun ngicen instruksi majeng petugas kesehatan rumasuk Taler tata cara nampenin pasien risampun karujuk ke rumah sakit. Mantan dirut RSUD Tabanan inucap Taler mepengabdi majang kerama mangda nenten ngeluputang protokol kesehatan. Ya diastun varian anyar sampun ngelimbak pemargin pinih utama tur kabuatang wantah nelebang disiplin protokol kesehatan antuk nambakin penglalah nyani. Diskes Tabanan Taler nyokong krama mangdani digelis nyangkepin vaksinasi COVID-19. Dr. Susila ngulengang majang kerama Tabanan sajroning usaha nampenin COVID-19 puniki muatang penyarangan samian angge. Sampunang kantos ngelalahin anak alit sane durung poleh vaksinasi. Puspawati Bali Pos nguningayang.